Sekadia sapunika daging baos ide sang meraga guru nabi ya. Nami rariside sang utamani nyakup pangkaro kale nunas pangampura ngaturang pangubakti Cerita benya cerita yang ditiang rarisan ni mangkin pesemengan pisan mewali kadiangan di desang utama niu ngemargiang sudarmuni mali Sudarmanida nisane ketunas saking guru nida ni bolo wonten liya wantah ngangonan sampi dan apa sangu uyakti kewentenani deunir kalani ngangonang sampitan jeu mebekel lapatan kadi getah rasa sampun suwi erkihi dengan ngonan sampi sedok kitan kadi-kadi punika raris kadihangan ide ngajeng getah maduri yening baosang raris rise kewentenan getah daun maduri ini punika panas ibu ni dan nasipi
risampuni kahajengan kerasa yang raris panesitan kati-kati nyusup mari getah daun meduri ne puniki risampuni kekajengan punika nyusup jantos kepenyingakan kerasa yang panesi nuli buta sangkanin pengerabdan getah meduri ini punika sani ngawinang buta nianten ngaksi rasa kemengan pekayu di desang utama niuriantukan di denenten manggih punika pejajaran jagate ya. mereka meriki Riantu kanangani denenten nyingaken rasa gupuh katika pelak pati kapluk paling punika ngereh sampi ane angon angide